Ri-Bhoi District Sports Association kala Pynlong da jingialang kabaret kum mynsiem majing kerku kerdo ikinong yelek kai bikinong trejo katanat sports na Ri-Bhoi District Baro. Hakasngi shua bakirang bagi tayelek kai kinwan ban Nongmihkhmat ke district banek shimbentah ke Meghalaya Games R1000 R4R kabla sedang naduk mentah kasngi ke arterik ujemang R1000 R4R kaban Pynlong hakanong ba Shillong. Hakani kasngi lawan ban mynsiem show dekat jingadon ringkat UBDO ke blok Umsning Uraja Brahma lem baki nongkit kam baki dekot ke RBDSA bakentop u presiden uba RB Shadap lembat kiwai. Wah, itu ini. Shillong mo. We are not strangers but friends who never met. Tengi di perlo, pajukendo mencua. Tengah mulong habak wantas ni dan bengkak berpisah. Tengah thanks all the members, advisor ru, buat friend team advisor. Tengah kum video, I am very privileged more today and honored to flag off this shirt for Meghalaya Day. Not only on behalf of Muslims and the block, but all on the behalf of the administration are present. Mo, te nilai program papa Muslim block tambah hendak ni kedai jaga program jong administration. Te ngayolak ni, aku beli shibun ifisya bara. We should go with the sportsman spirit and with discipline. The discipline they will ngam come and through your facilities AU. The spirit they kat by your people manage itu, and there is the first winner. Mo have job the psychological jing job jeng itu hato belong how you adapt the environment of the Meghalaya in Shillong. Ka office jong ka RBDSA ka kwa ban ai kublay pi kum ki team baro. Nadu kini ki athletes contingent ki football team boys and girls ki ban lek simenta cha ka Port Meghalaya Games hang ni ngidon kini ki official ki ba ngilai penbait ba shwa ba pinmi nang ni in ai kublay yapi in kickbox kit wiang yapi badru ba ni community ba haba pilek nang ni kin poi da ka basuk ha ka jaka ka ba bisa kat ka ba ka MSOA kalau pungkre anting bat ni nang ni kum kadak jong ka jing school mynsiem yapi ni wan hang ni kum ki official baro bat mynsiem yapi ba pilik suk ba pil poi suk ha du ha ki jaka ka ba pinya simbenta badru ha ka por ka ba pisa hang te ki dei ben long ki kun samla ka don akor pendon burong ya ka district ke jongi ndek ta ha ki ilakai ni pilenti ba pit pendon burong ru haka akor haka buram haka por ko pidon hangte hangte ki as ngilai sini ba pisan